ulwahlelwa babona nomfuli Jordan wababona begcwele inkazimulo ephakathi kwa uJehova yebo kwavule kulwandle nomfula nawo wahlehlele muva ngoba begcwele inkazimulo ephakathi kwa uJehova ulwandle lwababona nomfuli Jordan wababona babegcwele azimulo ephakathi kwabo wavule kulwandle yebo wavule nomfula wahlehlele muva bekhwele bona inkazimulo bekhwele inkazimulo phakathi kwabo umese khona ke umese khona thala yena nasiphi na isimo ke nasiphi na siyamlalela umese khona ke umese khona thala wezinsuku yebo umese kufikile umese kufikile esimeni sakho siyalalela siyalilalela izwi siyalilalela izwi lakhe umese khona ke ayalaboshata umese kufikile uJehova umese kufikile uJehova umese kufikile yena yebo siyalalela isimo siyalalela izwi lakhe linamandla umese khona yena bese kufikile uJehova noma yini yalalela thala wezinsuku umese kufikile kuwe ukhona uJehova esimeni sakho ukhona uJehova ungesabi umese khona yena abuka izibopho ugabuka izibopho uqhekeka namadwala nasiphi na yebo nasiphi na alabasathaya akunethaba yini akunethaba kuyini nasiphi na siyalalela siyamlalela uJesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Shakatalala Bossa. Ratakusamayando shaya Rimandoko Shakatalala Bossa. nasiphi na isimo siyamlalela uJesu siyamlalela noma ngabe kugula kufa kuhlupheka uyalalela Jesus. inamandla igama lakhe liyaphila igama lakhe akehluleki yena ungumnini mandla wonke Shatakusaya eya Jesus.
Jesus. Woo. Hallelujah. Hey. Hey, ahakasula. Hey. Hey. Jesus. Oh, Jesus. Hey. Hallelujah. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Akehluleka uJehova noma yini dilimitonge dyavuma Jesus. ematholo onke ayakhothama uma inkazimlo yakhe isifikile hey akukho ngamelana nenkazimulo yakhe hey ala khusama yahando shatha kazeya hey my God uma vula kuvaliwe ayaya uvula iminyango evaliwe shatha kuzayando khosa igama lakhe liqhekeza amathwala makhosa yando shatha la baba sayanda kuyavuswa lokufile uma sefikile yena konke kuyavuka ngoba izwi lakhe liyanyenyeza ayala khosa yando shaya bahlehlele muva ebebona laba behlukile abafani nebantu basemhlabeni babekhazimula begcwele inkazimulo yaJehova babebhathisiwe amandla babegqokisiwe emandla okunqoba shatha kusaya eyala hando shatha maya elaba khasutha yana ilaba basethe yana lwahlehlele muvulwandle lubabona kwavuleka nakuwe kuyavuleka lapho bongakhona kwewela khona sekuvulekile ngalamandla sekuvulekile shatha kusaya eyala khosatha mayanda eyala hando shaya ethebu Jehova themba igama lakhe awuhambi wedwa asutsangihambi ngedwa Siyamlalela. hamba noJehova Siyamlalela. noma wewela kuphi uhamba noJehova utake wetha lolwandle luyakubona lolwandle lalufuna ukukhukhula kepha luyakubona usiwehlukile luyakubona usawusile lihlobo lwakhukhuleka lula luvele luyathetha liyathetha letintho shukta kahandosa haya na hoka satamaya hile kosaya Siyamlalela. Let's celebrate God. Let's celebrate the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Uyabona uthi wela stotapa lamandla ngaba ngeconfusion lamandla ngathi aqala adideka nje lamandla angathi sifuna shonephi abe makhulu kakhulu lamandla Jesus. Hallelujah. Siyabonga, praise him. Hallelujah. Ngemandla lamakhulu alonkulunkulu lesimkhonta. Praise the Lord. Ngicela kuvusela ipastoral team
I-leadership ngivusele libandla lonke egameni la Jesu. Ngivusela kukhanya kwelive ngegama lika Jesu. Ngivusela kukhanya kwelive. Hallelujah. Ngivusela luswayi lwelive. Ngivusela luswayi lwelive. Dinanziso talomhlaba lesiphila kuwo. Hallelujah. Lithi livi laNkulunkulu kunema condiments. Kukhona tinongo, khona tinanziso leti khona. Lo amen nje, lo hallelujah nje. Sinongo sembuso welizulu. Praise the Lord. Nasi semthandazweni itolo kuthiwa nawuthi nje hallelujah. Qaphuka lidwala. Nawuthi hallelujah. Vule kumifula. Uthi hallelujah. Nalele ngaphasi application ibuya ngetulo. Praise the Lord. Oh siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu usentele nangimusa. Nasilavele kuliciniso suke sitothatha emandla. Uthi OM lokukhanya sikudingi nasila. Ngoba nawe uyakhanya nami ngiyakhanya. Nawe uyakhanya nami ngiyakhanya. Kodwa kufanele sikucuphe bese siyaphi? Emnyameni. Uthi kukhanya kubonakala kahle la kumnyama khona. Silabanye baze bafise bathi uyathi mina ngisafuni kuba lapha ngoba kumnyama. No. It's the right place for you. Kani lokubhengetela kani le glory tawubonakala kuphi? Nawuthi nami ngine glory nami ngithi nginayo. Nawuthi ne glory phela ugijima uyele emnyameni. Uyokhanyisa khona. Praise the Lord. Sihloko sethu sikhathi sesambe. Sihloko sethu namhlanje sikhuluma ngemandla aNkulunkulu lathfululelwe etikwelibandla. Emandla lamakhulu aNkulunkulu lathfululelwe etikwelibandla. Emandla langeke aphele. Ngona lamandla uNkulunkulu lafuna siwasebentise, lafuna silethe confusion lalwandle. Ngola amandla lesitawatapa namhlanje. Lengona amandla latawenta si reflect lengatimulo yaNkulunkulu. Livesi lethu salisusela ku Revelation chapter 5 sifunze kusukela ku 11 to 13. Esambulo chapter 5 singaqala nje la ku 11 siye ku 13. Hallelujah. Yes. Letati tinyendi tigitsa tigitsi ngetigitsi netinkhulungwane ngetinkhulungwane tatishabela ngelivile likhulu titsi lindzela liwundlu lelahlatshwa kutsi lemukele emandla nengcebo Lifanele liwundlu lelahlatshwa kuthi lemukele emandla nengcebo. Hallelujah. Asichubeke. Lifanele liwundlu lelahlatshwa kutsi lemukele emandla nengcebo nekuhlakanipha nekuncoba nelidumo nebukhosi nesibusiso. Hallelujah. Ngase ngiva tidalwa tonke nendalo yonke ezulwini nasemhlabeni nangaphasi kwemhlaba naselwandle nako konke lokukuko tithi kuye lohleti esihlalweni sebukhosi nakulo liwundlu akube sibusiso neludumo nebukhosi nemandla kuze kube phakathe naphakathe. Hallelujah. Praise the Lord. Kuthiwa
kwaseke kuvakala indalo yonke seyithi ke kuye lohleli esihlalweni sebukhosi nakulo lundla kube sibusiso akube lutfu akube bukhosi akube nemandla kuze kube phakathe naphakathe bazalwane lapha simanga nje kwakona lokuthi Johane so ubona njani emehlo kude so ubona njani Johane uthi ngathi ngiyabuka ngevalivi ngathi ngiyabuka so ubona njani Johane ngicela sibuke nje siqale la ngetulo uma sifunza la ngetulo sitshelwa ngalophethe incwadi legoqodwako kuthiwa lencwadi legoqodwako yayinamathiselwe luphawu beyine seal lebeyinamathiselwe kule ncwadi legoqodwako kwakuteke lokhona kuyivula lencwadi kungako kwase sekuvela yena lona lekuthiwa uliwundlu lelahlatshwa lifanelwe amandla nawukhuluma nje ngemandla noma ngawunemandla langakanani kuthiwa khona lofanelwe udunyiswa anikwe amandla ngoba ngiyena mnikati wemandla ngiyena sosi yemandla nawuthi nje kukhona lona engcebo kunalongcono lona engcebo lengcebo leyavela kuye lofanele athole ini lolithumo nawuthi nje kunenhlakanipho wisdom ukhona lona lokungiyena isource ye wisdom hallelujah nguyena source yale strength yemandla lamandlana ethu lamancane siyawabonga sithi kuwe lofanele nguwe lofanele lamandla langivusile namhlanje lokutha uguculwe embhedzeni uyathi impilo ikibe madimu mangale kuthi umuntu angakalala phasi angaconnectena nje embhedzeni kuthi umuntu angakalala phasi nje adzinge abantu bamgucule into lelula kangaka yokugucuka into yokuvusa inhloko uthi vuka akuvukeki ubona nje umlomo uthi but nguye lo nemandla okwenta kuthi inhloko tethu tivuke nasesicamelweni nguye lofanele kubonga nekuthunyiswa haleluya kusiboma mbaba bangenta na into lebe bayenta labanjikide nguye lofanele kuthi abongwe haleluya praise the Lord lolu phawu ke sitawubuka nje ingazelo yalo luphawu kuthi livamse kuba yimark kube noma stembu lesisephepheni kuyagcividwa ephepheni nakwenti walikhetho kuke bese sekungasilishwa bese sekuba nesili yestemba ngithi haleluya kanjalo netincwadi tiyentiwa kuthi nasesetentiwe bese kuba nestembu kusasabhalelani kakhulu mina ngiyakhumbula nje siswami wangipha imali envelophini cotshiwe sitembu ngalesinye isikhathi iseal kuba yinvo kumbe yakhiwe ngerubber nje noma iwax sivale ngemakhandlela nasi khena sivale lapha etulu uvale kube sealed ngerubber wentela umoya longcolile ungangeni umoya lo contaminated ubolise kuyabekwa lama seals yinvo yekuvikela ngalesinye isikhathi kusetshenziswa ligama lakhe lo muntu kusilisha le product lokusilisha le product ngiyacela nje ukuthi siyibuke lenye iseal envelophini seyivaliwe ibhalile iwill kubekwe ukuthi ayiyuvulwa kuze kufike isikhathi sokuvula sibantwana baNkulunkulu singumphumela siyi product ye live laNkulunkulu sine seal uma ungumntwana kaNkulunkulu uneliphawu unenvo lekuwe lekuthi noma uhamba isivikelo sakho une protection yakho awumane nje uvulavulwe uvalavalwe akwenteki kanjalo uma ufunza lencwadi yaGenesis usuke chapter 7 uya chapter 7 verse 13 and 16 sitshelwa ngemkhumbi waNoah kuthi kwafika isikhathi lapho wavalwa khona kuthiwa but the Lord shut him in kunesikhathi nasibantwana baNkulunkulu simukela livangeli singena enzaweni sifakwa iseal sibekwa liphawu and was shut in kude lokungangena lapho sivaleleke khona singene sivaleleke siyimindeni singene uvaleleke nebantu bakho ungene uvaleleke nale community ungene
uvalelekile njenganowa. Asiva Noah ukuthi wake wathi hlupha kuvala umnyango. Wayekela nje lo ngehlobo lwetilwane lolungenile la khathi. Ngokunemahashi kuneticoco. Azange asabe kukhahlelwa, azange asabe kwentani kodwa uNkulunkulu wathi shut in. Bazalwane, sing le product ithini. Sivalelwe sineliphawu. Hallelujah. Kuneliphawu la uNkulunkulu. Ngeke ngithanze kubukela naku lokukhuluma nganaba laba funa ema gold coins noma I treasure noma ini ukhanze bahambe baqinqeda inzabeni basebenzise ama maps nani ukuthi khona laba ke ma Freemasons noma ini bake bahamba nengcebo lenenge ema trunkini bayoyifihla so ukhanza ke bahambe baqinga ngesesikhathi babagubha lengigcine ngakho nje bathole le seal bajabula ukuthi kusho ama trunk adudane nakusekuhohloke le seal lokuthi bayati ukuthi kude lo bekavumelekile kuvula ngaphandle kwalabanikati nalabanikati betawubona ngalokuthi le seal sekude ukuthi uyati le ndvo yethu khona lo se atemperishe ngayo bazalwane kudeke lo ngidlulako through le seal sike sathi la sithandaza ngeCovid bese la une lockdown semthandazweni kwafika liviki la kuthiwa khona uhamba ungena permit uthola incwadi kunkhani ucross usuka la lenzawo le uye kule okay cha sahlala vele sibamba umthetho kodwa nje siyathandaza inkinga ngilesili ngoba lesil kuba netinto letivalelwa la ngekhathi bese ke sekuyanamathiselwa ke letinto ukuthi wena kuthi awugududa la ngekhathi ngisho sowufisa kukhipheke lo mkhumbi kuthiwa ushayisa tihlahla ushayise matshe ushayisa ini kuba ugudlugudlu kodwa la ngekhathi letinto letathi ifakiwe tathi khona sesihleli ke siyathandaza sibona intombi yasengaba yafika Siswati make busisiwe Siswati uyafika siyafakaza ke sengikhona awukhona uhamba njani endleleni ngingahanjwa ukuthi hey angathi phela mina nokuthi kufuneka emaphepha mina nje nangifika lapha ngikhanza emaphoyisa akuthulile kusedu bathi asibona ipermit uqhamukapi abatshela uyapi ngiyaka uNkulunkulu mina uthi ke ukhona inilokholwako la bathi kude lokholwa ukuthi hayi ke ngenivele inzaba yami ngoba mina ingavuka ngilokholwa komne ngineliphawu ngidlula ngeliphawu mina haleluya luphawu bazalwane yindlo lesisebenzisa uthi mina ngidlula ngeliphawu wandlula lapha besihlala sithandaze khona one time salala 7 days silala lasivuka la sithandaza kuthi wena kuhlangana kodwa senda njani kwathi kuthi seva kuthi tingelo setigijima ema prison tifuna uNkulunkulu ngisafuna kuveta abukhulu ngifuna amandla amakabonakale kuthi wathi agijima tingelosi tibuyele ezulwini tithi akunamuntu asi Jesu awugijime nini hambani prison ngiyofuna amazalwane kusete loboshiwe hambani neprison tifika tithi uyada kunamuntu asikatholi lutho thithi inkosi bonke bahambe ngendlela lebekiwe lamandla bazalwane akusemandla okudlala ngemandla okusebenta lawo haleluya lamandla uNkulunkulu afuna ukusifaka hodo ngemandla okusasiya emuva ngemandla okuthi phambili ngemandla okuthi ngifela la haleluya praise the Lord naba ke ku Acts 18:7-8 ngengisafunza kakhulu lama verse bafuna ke Misia abo Paul bahamba bafuna ke Bithan bafuna ke Misia kodwa kuthiwa moya waNkulunkulu wabalela le seal yakwalela letinye tinfo ayikuvumela ukuthi ngashathwa in letinfo ngesesikhathi noma uyafisa lokukhuluma uyekele boma ke nje labafaka iseal noma bakhanuka ngathi nje ngangiya explode manje ukhumbule kuthi wemfi iseal ekhulumeni lokunengi kunani kunekona haleluya
Praise the Lord. Lapha uNkulunkulu kuthiwa wawuvala ke lo mnyango wokuthi banga passa through iBethemia. Angakhuluma nje livi lakhe lifinal. Kuthi ngiyakuva ke phangisi lendlela lofuna kuyithatha iwrong. Hallelujah. uNkulunkulu ke navela umnyango kude lo bese uyawuvala. Ngoba yena ungidokhipha. Angathi nje umnyango senguvulile ke sekude ke lo valako. Hallelujah. Sekude nemuntu. Other people who can keep you out of your purpose. Kude nje kuthi akunama obstacles. Asomuntu hayi mina ngilokuthi base bangibukela phansi. Mina ngilokuthi ngazi uthi nje asihlangana ngathi kude nje lokuhlangana. Vele ufuna ukuhlangana nabani? uNkulunkulu vele uyabona uNkulunkulu nakabona ukuthi niyadlala. Enihlukanisa. Leni tova yena ndogijima. Hayi nguthi nje noma sihlangene ngeke ngibabathe ngizama ngimecele kwabo. Thina siba Jesu. Ujesu nje uwedwa. Ujesu nje uphelele. Kulethi inkonzo tethu dokukhonda. Siyakhonda nje lesikwati ukuthi emehlo ethu abuke. Akuna obstacle, akuna lutho letasivimbela ukuthi simkhonde uNkulunkulu. Hallelujah. Praise the Lord. Akuna ngcinamba etawuma phambi kwethu. Ithi uNkulunkulu ngeke simkhonde. Sitamkhonda uNkulunkulu. Oh, praise the Lord. Ngicela siphinze. Okay, we need access to godly power to deal with burdens. Singena stapa la mandla ke. Sutokhona loku accessa emandla uNkulunkulu. So that you can deal with them burdens. Iburden akusho ukuthi nase sowune burden. Uwathi babe ngiyaxolisa namhlanje vele nangithile nshumayelo abengena lo babesibanzi. Uke wathi labanye baze bethe emthandazweni bathi bazalwane la ngona khona kuyashisa. Kumnyama. Manje ngifuna uNkulunkulu angikhiphe kulobu umnyama. uNkulunkulu bazalwane ngoba phela unokukhanya ukufuna emnyameni. Kanti utawukhanyisa phi? Nasho uthi unasongifuna ukukhanya. Vele ufuna emnyameni utobona ukuthi ukhanya phi. Ngithi nangiyale esikoleni sami lengaya kuso nangifika education ngiyothatha incwadi bathi ke uyahlala sisuthi ngiyathi nje yabuya 4 webantu bayele bathi hey cast lele yenza nje cast kude nje umuntu ongaphila lapha nami nje angithanga nje dawuhamba nami ngijika ngisolo bajika bayibeka bayajika nje into lelula ngiyafika em17 kanami ngiyabuka ngibabathe ngiyabathanza ke nemavesi othi umilise emanti sihlabathini letomile unjani nangithandaza nje yabona na uthandaza nje theory uveta ini ngiyafika ngiyabona abahleli ke batali bahleli nebantwana phasethi ihlahla tate vele nje balisisi angifike ngithi ha nami cha ngiyabo ngathi akuhlalekile lenze ngidinkinga ngoba bathi nje vele ubuyisa incwadi akunankinga uqolise athi moya lo ingcwele uma sekwala nani lenithi niyakholwa nithi niyangati sekwala nine lenithi niyangati lenithi ngiyakholwa anisawathembi nemandla ami anithembi nokuthi khona lengakwenta nje wabuyisa compassion wathi dinyembete ke vele ngathi ithola ngemfula ngoba kamantini vele kusho ukuthi nje manje kuvele kuthi hopho ngathi mina hey akungenelani nami lokho ini hawu kwaba ngumgico uyayati ke into nasifakwe ngekhathi emkhumbini waNoah sekusilishiwe ukuthi my word is final and it's definite. Ngabuka ukuthi kufuneka ngiye lapha ngibona khona ukuthi ingconya la kunekukhanya khona. Ufuna la kunekukhanya khona sikhanyisane uyati. Nami ngithi uyati ngibusisekile bekumnanzi. Nawuthi bekumnanzi ngibusisekile. uNkulunkulu emnyameni la sifuneka khona. Bathi uNkulunkulu wenta nje into lengazange ngidibone nje empilweni. Wathi uthatha igubhu. Kwathi wavele lenyoka yami bengiyibekele.
Kwase sithena sesifika kwase kwakhiwa indlu dokuqhashisa ukuthi phela kude netindzawo ukutawulala sekwakhiwa indlu dokuqhashisa sathatha sigubhu godgo senyuka wayosibeka entasi ngakuphi kuphi sesikhona siya expand isikolo funa inyoka aphinza ayithuthukise esigubhu ayosibeka nasekufikile kukhanya kungafika kukhanya kugijimiswa Zealand yonke kwafika abafana besithi ma Hebrew boys bafika labafana kwangathi bafuthiwe mina ngifike ekseni kakhulu ke emsebentini ngangifuna nginyathele mina eqala bengade singibhekene nani nangithi ngikhanza sekunemoto ngithi imoto ifuna wapi iqhamuka phi ngoba ngimlo ufuna afike eqala nangithi ngiyehla ngibona abafana mina abafana abancane lamandla abadlali ngawe emandla kaNkuluNkulu abafana abancane mina bafika bathi siqhamuka aphalaleni ufuna uNkulunkulu sitothandaza athi mina Jesu uyabona umlilo bebawukhipha bebakhuluma isingisi lengingasadi bakhuluma ngeatmosphere bavula amazulu bavula ini bafana bavula bathi mina yonke sidabe silamakhaya sidabe sibiyela nga1 athi mina hana sivelele nabo Daniela bathi ngajabula kakhulu ukuthi bazalwane livangeli liyasetshentelwa lamandla elivangeli awasiyokudlala le glory lesikhuluma ngayo akusomdlalo ngemandla elivangeli ngento la ifela Jesu le hallelujah praise the Lord singafunza futhi Revelation ngiyafuna lokho simfunze 5:11 to 12 Sengifuna leli verse nje lelithi worthy is the lamb lenza wana lethi worthy is the lamb who was slain to receive power, to receive wealth, to receive wisdom, to receive strength, to receive honor, to receive glory and blessings. Ngifuna leyo ngcinyana leyo nje kuthi lapho yini lesithola kusithola emandla sathane ke bazalwane wenta konke la ngakwenda kuze ente bazalwane bangafulfill le mission yaNkuluNkulu wenta konke lokusemandleni kuze bazalwane bangayifulfill imission yaNkuluNkulu kufuneka thine sibe self controlled thine sibe alert ngoba lesitha lesi sehla siyenyuka sibuka kuthi ngibani lesingamhlafuna. We need to be self-controlled and alert because the devil, your enemy, prowls around looking for someone he can devour. Hallelujah. Praise the Lord. Sathana kufuna la lo hamba kancane nje ngamthi dlavu. Lo sheshe nje athuswe lide. Ufuna yena. Lo ngasupportwa ngumuntu, mina ngisupportwa nangumuntu, angishayelwa nangumuntu, anginakwa. Ufuna loyo kuyadlavlavuta ke sathane lapho ngoba phela wede enkosini sicela sibuke naku kwe video. Hallelujah. Crocodile and the buck. Nayo kinyamatane uthethe inyawo tam babasile dihamba njengenyamatane nako ke Nayo kinyamatane yathi hambela ke yacrossa nayo inkosi yami ngoba impilo lesiphila kuyo kufanele kube necrossa. Khona nje ufike khona ufuna ucrosse. Khona la kufuna ungapheleli khona endleleni. Kufanele nje ukususwima ucross. Noma sofika netincedo ungale kodwa kufuna nje ucross. Umubuka naye ingwenya crocodile yayinyonyobela. Impilo yethu bazalwane kunetinto leti sinyonyobelako. Hallelujah. Nayibamba yazuba inyamatane. Yaphumela ngaphandle. Bazalwane that escaping anointing. Impilo injalo vele ukuve ukuthi uyathi leti nqola setila. Uve ukuthi leti nkalishi uyathi setila. Mina ngoneni. But ikufuna wonke njani lapha sikani mina ngoneni. Ngiyanikela Nkosi umphefumulo wami. No. Awunikeli. Nkosi sengiyanikela umphefumulo wami. Nami bengihle ngiunikela umphefumulo ngithi uyathi Nkosi. Ngiyanikela. Ngithi hayi. Ngiyavuka mina. Ngiyakhahlela.
ngahla ngenyuka ngithi hayi namuhla mina ngihaqiwe ngithi hayi namuhla I'm surrounded I cannot break hayi namuhla my husband is surrounded I cannot break ngithi hayi ke namuhla bantu abamba surrounded angibreak now usho njalo uthi hayi namuhla my business is surrounded I cannot break hayi ke namuhla nesili mine hallelujah khulume nedestiny yabantu abakho uthi hayi ke namuhla I'm surrounded haqiwe ithi praise him kunenzaba yathi ila bese ihaqwa yini ithi kune Jerusalem bese le Jerusalem lihaqwa yini tinzaba sihaqiwe thine lesili lelo liphawu lwethu lolu luthi nje nani haqiwe mine hallelujah khaqwa yonke into bazalwane lephethelene nathi haqiwe tawufika lo munye athi hawu uhaqwe ini angisekusho living haqiwe ngihaqiwe nje so ngabuta ke wena nang lo ngiphisile wathi ngilo haqiwe na ukhani kachaza lokunye ke ndichazele wena mina ngihaqiwe nje right nje ngihaqiwe samthuntini wasimakathe mina praise the Lord amen ngiyathamba siyibone kahle le crocodile sabona kahle ngisacela phenza yithi athi nje asivetele isati hambela lenyamatane yaNkuluNkulu lokuthi uNkulunkulu bazalwana unikene amandla okufuqa yahamba nayahamba umzalwane uthi ngiyamethemba othi crocodile ngosami uthembeni uthi ngiyamethemba waseCalvary haleluya uthi ngiyamethemba hlantshe uZeva ngazi ukuthi kusmooth akusetile lutho uyabona kani yanyonyoba yamnyonyobela wena njalo sathane ngisho kuJesu wenda njalo wangasabi kuzila 40 days wamnyonyobela yamnyonyobela ithi phasi awuvumbuka kodwa uNkulunkulu unika nemandla bazalwane ukukholwa kwethu kunje kuthe lefuna give up ekukholweni ungaphelelwa ngemandla usealed unemandla ngekhathi kwakho qubuka emandla ngekhathi utayibona inyamatana lapho sithatha sishobele ngaphasi nesitawuvumbuka edule emhlane wala wathi nje angifi la angipheleli la singapheleli lapha haleluya sibitelwe inkhatimulo utawukhatimuliswa yini ngani akhatimula nje akhatimula akhasimula khatimuliswa yini khatimuliswa timo haleluya praise the Lord asiphikeleleni bazalwane lempilo uyifuna nje uphikelele lempilo lesiyiphila ko lamhlabeni uNkulunkulu uphila kanye nathi ndawo yakulo God okay uyasinika lamandla asihole asifundzise asihlomise but nje God is part of living the Christian life lempilo uyiphila naNkulunkulu uyiphila ungenamsebenzi uyiphila ku bankruptcy uyiphila ku hateful persecution inzondo ke lamhlabeni iyabongwa lekhona nje emhlabeni hateful persecutions uhlaseleka ngetindlela letinengi nebafundisi siyabeva ukuthi bake bamangala bona ukuthi bazama kufika out ukuthi sibafida njani labantu laba ngi5000 labantu fana ngibafida njani ngibafundisa kanjani osengizama ikonke naye amalonzi ngiwaboleke naye business ngiyayenda naye akuphela uyabona bekathi lo mnye umphathi wami ngawuhamba nje ngifuna imali etata ngicocela athi ngihamba nje ngifuna imali ngifuna kuvala labo sathane uvala lo sathane ngivala lo sathane bese ngisala ke na sathane emunye ngihleke ngithi hey abo sathane bengiseka ngaba understand ngimncane ngimangale ngithi athi nje ngifuna ngife bathi sekunemali etholwayo ngifuna kuhamba ngithole mina nje bathe banganginika ibali ngifuna ke kuvala labo sathane ngivale lo sathane bese ngisala na sathane emunye haleluya still uNkulunkulu uyasipha amandla bazalwane nalapho bo sathane so babathe uNkulunkulu uyasipha amandla praise the Lord asifundzise nokuthi asente njani uze sinciphise bo sathane yes praise the Lord
Na Joshua kwaba kanjalo, where my helplessly Joshua abuka Nkosi yami agqolozele elibonza. Kuthi bonza udlula njani? Kodwa wase sofunza ukuthemba the Lord's battle plan. Kuneluhlelo, kuneliplan laNkulunkulu lokulwa impi. Funa bese uthemba lona. Kuthi leli plan laNkulunkulu leli ngangiphumelelisa. Lamandla siwafunela lokho. Kuthi sithole leli hlelo laNkulunkulu sitapela amandla bese uyathi ukuthi liplan laNkulunkulu noma kanjani ngangiphumelelisa. NaZerubabele bebhekene nesakhiwo sokwakha iTempele. Naye ebemangala ukuthi kodwa ngoseminde sakhiwo ngasena. Kepha Nkosi yami ngabe. Kodwa wamtshela uNkulunkulu wathi hayi ke ngemandla. Hayi futhi nangempi kodwa ngani ngamoya wami. Hallelujah. Ngoba uyabona usukhathatheke kangaka ngoba soda ucollapse ufe. Uthi hayi na umuntu atangifela. Phela indodana entiwa ngemoya wami. Nemagama ke sisangene etigungwini nje letahlukahlukene. The power of our words can bed in one spirit. Ukhona umuntu lo ngalimala alimaliswe icomment yakho. Ahlala sindwa njalo kodwa usebenza nawo kodwa uhlala sindwa ngoba wena uthi ungagibela nje unqanquye ngale awuphinze uyingena. Funa hlala tibonela tikhenika. So undlulele nje undlulile akufanele nakusasa unqanqe wehlele ngani aphinze na tikhenika. Sikunake lokho. It even stir up hatred and violence and can make wounds worse. It worsens tilonza and inflict them directly. Khona into lekhulunywa hey ubaba thenko sami mayivele lo so sengilufile phela la silonseni. Sale kwendlulwa phela. Akusendlulu. Lokuthi uNkulunkulu akafuni si limatane. Bado ufuna ukusikhuluma iqiniso. Ngemavisi yakhana, ngemavisi yalimatana, ngiyenta kufanele ke singilwathi ihlole. Abone kusugcweleni yena hate, love, bitterness, blessing, complaining or compliments, ilust, noma lthando, noma ugcwele kwehluleka. Hallelujah. Praise the Lord. Dinto lasinika dona leti uNkulunkulu sisachubeka simkhonta. Kunemandla ke lekufuna sititapele wona la khona endlini yaNkulunkulu. 4 types of power. Sinekhowa. Ikhowa ngemandla ekukhona the great to be great in ability. Ability to get wealth, a means to reproduce something. Ngemandla latfolakalako etempelini. Lokuthi nje uNkulunkulu urelease the God's power within your sphere of influence. Ukwenta uNkulunkulu le ability ibe lapho wena ungakhona le influence. Lapha my cousin le influence. Kule sphere sakho of influence. Uyakunika lamandla ukuthi ukhicite ube nalomnotho uthi nguye losinika emandla okukhicita umnotho. Ngemandla latholakala kuNkulunkulu ngesiGreek kuthiwa yikhowa. That is the ability. uNkulunkulu usinika le ability ke. To get wealth, means to reproduce, akuhlanganise konke, unleash God's power within your sphere of influence. Then we have to walk in great power. Hallelujah. Asesiye ku excelsior. Loku great in authority. uNkulunkulu uyasinika emagunya. Lapha nje Jesu wasebenzisa emagunya akhe wakhetha labathathu wathi asesikhuphuke siyentsabeni. Na uyakhetha uthi ngihamba nalaba kabaphelele endleleni lapha. Kukhona angeke ngikhuluma kakhulu ngabo babe ndawuthi njengabo make ngoma ngidale lebona nasatsiniwe nje vele satsiniwe ingibese sofuna lo myeni one authority lo tamdosa bese uyamhudula umuntu lo musha nasatsiniwe kufuna bese sekuba nalabanye nawe unebakho labang5 nawe unebakho labang5 nawe unebakho labang10 kama single parents ubahudule ubadonse nabomaka ubadonse. Ungasho ukuthi hayi umuntu uyatibonela nacula kacwile ingwenyana imuhle ngiyahamba mina hayi siyawuphuma sigibeleta incwetini baphuma bopolice bagibeleta incetwini sebahamba ngetincedo umkhumbi uphelile uyaphela umkhumbi endleleni yokholwa but siyahudulana sentele ukuthi lona uthi unenkinga yethu ikulfisi lona unenkinga yemi accommodation lona unenkinga yani siyahudulana size siyophumela ngale kwemfula. Hallelujah. Noma ngaude lo ngamnika kona kodwa uma naye emthandazweni athi lokhu unale support. Hallelujah. Praise the Lord. Nasekhaya kube kanjalo. Nasekulukhuni kuba lukhuni makangasati ukuthi sifuna into enjani. Kube kulukhuni kuthi uyamthandazela nje uthi Nkosi imphe buselo buhle. Imphe smile. Ngaphelelwa ngemandla ngaphelila. Akaqine masinyane so tawuncoba masinyane tawuphumela ngesheya eMalta. Hallelujah. Praise the Lord. Sithe
authority. Sine kowa kuyi ability ye marriages. Ayathingeka vele la marriages ngoba lesikhuluma nge-scholarship nje. Noma ngawe uyafisa lo mntwana kumsitha na udele imali udawuthini. Shayela nje ngakubambisa emthandazweni. Ngakubambisa kanti vele kufanele kuthabe khona sikhona lokusitana ngalokuphathekako. Nangimikha ke naye wahamba ku-authority waqonze enkosini wafike wayitshela nayo yokuMikha 3 verse 8 under authority wafike wayitshela kuthi wayitshela ngelivelo la Siswatini kuthi wakhuluma ngeluvelo Mikha ayivela ukuthi uyabona yini ukuthi udawuya esihogweni uyabona yini ukuthi udawufa kabi wakhuluma kahle wakhuluma ngesono saIsrayeli hallelujah. Praise the Lord. Kuyi authority uNkulunkulu la kunika yona. Kodwa nawuthola authority nje yokuzablana. uNkulunkulu akayifuni authority lenjalo. Praise the Lord. Kwagcina ke sekune dunamis. Idunamis nakhona great in miracles. Setinto ke temimangaliso. Lapha nje nasingathi kunemimangaliso. Lena yoku vusa labafile. Labanjani. Ngicabanga ukuhambeki na street nasi. Emabhasi la ngabe emila mele Sunday afike namhla mele Sunday lolodako noma afika kusasa mele Sunday lolodako idunamis ngemandla uNkulunkulu lasinika wona ukuthi logula kaphile lona isidingo sihlangabedwe ema miracles nje indzaba yema miracles isetshentwa ngilamandla lawo sitapa wona ke lamandla nasiphambi kwaNkulunkulu ukuthi asiqhubeke siphilene asiqhubekeni isithandazelane qhubeke nalogula kwaphile nathi idzingo dihlangabedwe bese sekuba iCratos ngendengake 3 verse 4 iCratos great in reigning kukhulunywa ngokuthi nje siyoma emasangweni lamasangweni uyabusa umuntu kaNkulunkulu nje uyabusa une territory yakho angithi uba nje nenzawana yakho lo wathi ukuthi uyabona ke la yabusa ke la akungeni lutho nje kuvala wena lo siyovala emasango nje angamonini checkers sine sivamise kuba se checkers sithi bubi amngeni ngecheckers nanginenteka nje sive ukuthi kunengudi lento echeckers siva buhlungu kunabantu abagwazene ngala kunekweba ngala ngoba lisango lethu asifuni isango lethu lihlale limnyama kanti sinesikhanyani haleluya nasingeva nje ukuthi kuyabulawa kona ngalapha abobaba babulala abafati bobaba ngala checkers laba sesangweni le checkers bakhala sibibithwane haleluya. Praise the Lord. So siyema nakhona sesibantu abasinziswe. Sikhuluma ngenzaba yensinziso kulelo sango. Na unelisango lakho nalo unelisango lakhe lapho ngalelanga lelibekiwe siyawuya siyothandaza khona. Sithi leta donke letinto sicale sihlole phela sibathandaze sithi inhloli. Siyahlola yini le activity le busy ngala. Azana uNkulunkulu simbonile. Kwakune Cleopatra la nawehlala. Sathi nasiphuma la siyongena edrobheni esiphuma la mthandazweni khanzi Cleopatra bantwana abancane kangakanani batsakiwe sasiyabona la sayifuni asifuni nje lento le yena njani Cleopatra kokuqala siyathi Cleopatra kuthi yini eGibhithe kwakhiwe nale midwebo yalo le midwebo yayo sesiyifunze yonke ukuthi le midwebo ishoni le kwavalo sakhala ngalakhi kuthi hayi hlobo tethu letiningi dihlalile lapha kalakhi man sakwata sathandaza besiphuma la sihambe siye khona wena umangaliso uNkulunkulu yalo sikhala ngani ngam4 sangisho bazalwane lo siya bus rank nje sathi wena sekwenele hallelujah praise the Lord sisho nje ukuthi lamandla okureigna lamandla okubusa uNkulunkulu sinikile lokuthi kulendzawo lesikuyo siyathi kuthi lobusako uNkulunkulu bathi kubusa wena kuleyo ndzawo na unendzawo yakho nje ukuthi hey ngakudlalele la kimi praise the Lord nawo ke emandla lasetshenziswako emandla aNkulunkulu lasinike wona asinike ikhowa iability to produce lamandla lenginike wona ukukhicita umnotho usinika abe more khowa more exousia more dunamis more kratos kuze sto impatha le society for the kingdom of God konke lokwentelwa ukuthi umbuso ngasesikhathi uNkulunkulu ubona ukuthi hawu ngabanika laba ngebethe ngisho sonke namhla lava use France useNgilani eAmerica kuphi ngeke nje ethe ngisho esondweni ngoba vele nakunemadlana
Hasiya eJosi. Hasiya eDubai. Hasiya kuphi imali vele nje ngathi bese seyentana. Sinkulunkulu laba abahlanje nje babheke emini. Hallelujah. So ke bazalwane emthandazweni yethu sithi Abba Father reveal to me where and how you desire me to walk in greater exousia, in greater core. Ngihambe phi in greater core. Vele ngifuna kuhamba. Ngihambe ngetiki khona la ability to produce. Hallelujah. Khona la ku ability yale minotho. Hallelujah. Yokukhicita lengcebo ngoba vele ingcebo siyayidinga ngoba phela awulala unathe manje angithi. Praise the Lord. Kanjalo nala ku exousia kuthi Nkosi mayinkosi yami ngiyafuna vele kodwa ke ngukuphi when how you desire me to walk in greater exousia. Nkosi vele u desire ukuthi ngihambe kuphi ku dunamis. Unganginiki nje ama miracles abe ngi3. Ngikhulume nebantu lapha lunyawo lufisha lugcwaliseke. Ngikhulume babe ngi3 emva kwaloko ngithi bye bye sengiyovula lisondo lami. Senginalabantu laba ngi3. Nangifika angisathi ngidabafundzisani, angisathi ngidabathini, abasakhona nekukhula, abakhona nekwanza kuphindze kuyavalwa, sengigcwele ihatred, ngigcwele ibitterness, ngigcwele incumbi yetindvo. uNkulunkulu ufuna sibe netinjongo letinhle kuko konke lesikwentako. Hallelujah. Sesigcina ngidawucela ukuthi simbuke First Chronicles 29 asishone ku Chronicles yes 29 lekuthiwa ndangifundzela ngeSiswati yours is the kingdom O Lord and you are exalted as head over all. Both riches and honor come from you. Ubonile silwana wasi-honorisha uNkulunkulu. Nathi uyasi-honorisha njengema products akhe. Uyasi-honorisha uNkulunkulu. Lapho sophelele khona ngemali. Lapho sotsiniwe ukuthi kanti vele yini lefuneka kola. Kodwa na ungabuka letindvo la sinika tona uNkulunkulu. Mina kwaba nesikhathi la ngasaba khona kusebenzisa tindvo lenginikwa tona uNkulunkulu. Ngoba ngangivele ngibekele tingelosi nje eminyango ngithi lo ngena la kaqhaza ubuyaphi. Ingelosi itawuvele nje. Ngithi wena uyambuta. Wena ubuta nako ngitinikele impendulo letine ngithi wena utangibutela nako wena utangibutela nako bese mina ngihlala phasi kusofa nalele tinye ngiyahleka ngibheke nje kuthi lele lamnyango ngabona ngathi lento esiphethe inkulu ngiyekele nje ngibuke uNkulunkulu ngona ungento awusho lento lengisele ngilosa ayikubuta bese ngiyahleka nje kancane na uqhubeke ula takubuta lelenye ngaloko na uqhubeka mina ngibutile utho nje ngivani bendvulo hlala phansi ngisukume ngihambe ngetoilet ngithi uyathi Nkosi yami ngihleke ngithi Nkosi kani unjani ngidla ngithinzalele ngihleni nato ngithi hey kwentekani sihleke nato bese ngihamba ngemthweni ngithi hey kani njani la ka Jesus haleluya uNkulunkulu nje lethi into yasentela uthi hayi angiwayekelela amandla ngathi makhulu kakhulu angiwayekele angithule Nkosi yami ngazuthi nje ngidasuka ngathi ngenteni. Praise the Lord. Azalwane la sithole amandla kaNkulunkulu lathululelwe thine njengemtimba waKristu. Praise the Lord. Make cancel udasi khulekela sesi late. Praise the Lord. Sitaphambi kwakho Nkosi nakulesikhathi egameni laJesu. Siyatibongela moya ngcwele kuthi bongavuselela tindvo lo wasiphatho nancanti egameni lika Jesu. Livi lakho babe encwadzini yaPeter lithi usinikete konke lesikudingako kwaloku kuphila. Babe wethu lo ingcwele letinye taletindvo losiphetona asitibone. Letinye taletindvo losiphetona selo sichubeka siyatifuna ngoba buso bethu abukakavuleki. Siyabonga Nkosi ukuthi bosingasikhumbuta nanga 2023 kuthi asichubeke sibuke bese siyabona tindvo lekufune siphile ngato netindvo lekufune sitikhombise eveni ukuthi thina sibakho egameni lika Jesu. Siyabonga nje babe nekusikhumbuta ngalamandla lokunye sehluleke sinawo lamandla. Livi lakho babe lithi livi lakho naliphuma
liphume emlonyeni liyaphuma lingadimulo liyaphuma lingumlilo lishise emahlathi sihlede emahlathini ngekohluleka kunaka ukuthi kunemandla kunemlilo logeca lamahlathi ende kube kukhanya kunemlilo lothehlane uvula lelihlane kubonakale konke siyemukela silibandla babe wethu longcwele kukhuluma kwakho emkhathini wethu namuhla siyabonga Nkosi sitawuphuma ngilona loyo ayosebenzisa lamandla babe wethu longcwele lo wasinika wona ngichandi uthekithi kuvalelwe letindvo sethi silishiwe ngekhathi kwethu egameni lika Jesu siyemukela babe emandla etikwemvulo omusha wonke lokhona la ngegama lika Jesu siyemukela emandla etikwe single parent yonke lekhona la emandla etikwendvodza yonke lekhona la emandla etikwemfati babe wethu loyingcele kunyenti sihamba sicomplaina uze umangale ukuthi labantu bafunani ngibanikete konke babe wethu loyingcele lokwathi nje Nkosi ukuthi namehlo ethu asavulekile sibona tindvo lesihleti nato uNkulunkulu wethu loyingcele siyamnaka babe wethu longcele Ishmayelana makwakhe ehlane bafune mandi babe wethu longcele wavula nje emehlo babona ukuthi nange mandi sivulele babe si appreciate tindvo lesinato egameni lika Jesu Kristu waseNazareth moyingcele chubeka babe ugcishe letindvo nakumkhondi wakho namuhla egameni lika Jesu Kristu waseNazareth achubeka khokhe babe wethu longcele sithole sihambe siyosebenza babe wethu silibanda sikuniketa lidumo ngoba konke losiniketa kona kuphuma kuwe ngoba umnikati wetipho letinhle naletemukelekako egameni lika Jesu Kristu we magnify you we honor you in Jesus name